Šta možeš reći o zmijama kopačicama? Pazite, zmije kopačice su velika tajna ovog svijeta. Postoji jedno herpetološko, uobičajeno mišljenje i spoznaja o zmijama kopačicama koje su uobičajene zmije. Međutim, po pitanju nirdale, ja imam podatak iz sela Semedraž da bi čak postojala mogućnost da je moćna nirdala zmija kopačica. Ali ću vam nešto reći što u bukvalnom smislu ima da uzdrma mnoge stvarnosti. Zmija nirdala, postoji mogućnost da je u stvari samo životinjski kiborg. Ona je životinjska naprava, moguće vrlo lako. Mi smo imali elaborat u dečjim novinama da je moguće vrlo lako da je ona samo aparatura presvučena kožom. U redu. U Izraelu postoje dva kluba, obožavaoca i obožavatelja vaših. Pa bi ja postavio pitanje, da li bi vi bili voljni da ih posjetite pre ili posle i održite njima i drugim ljudskim bićima koji vas tamo poštuju i vole brojna predavanja? Da vam kažem, postoji u Hajduk, imate tu sa početnim slovom T, pročitajte molim vas koji je ovaj grad drugi. Na kom mjestu to piše? Ja mislim u ovom pitanju nije to formulisano. Nije. Da li je to, ja mislim da je to ipak Tebron grad. U ta dva grada postoji, prema pričanju čovjeka koji zna to eminentno, dva kluba obožavaoca Boška Drvića. Ja sam imao veliku želju i inače imam i dalje da posjetim ta dva kluba i uopšte gradove Izraela i da održim brojna predavanja koja bi mogla da budu u bukvalnom smislu veoma i značajna po svom dinamizmu i po značaju, a i mnogo dobro posjećena. Dakle, to je to. To bi bilo. Dobro. Boško, za tebe tvrde da si najtvrđi tradicionalista na svetu po pitanju supremacije klasičnog oružja nad nuklearnim i termonuklearnim oružjem. Šta možeš o tome opširnije reći? Pazite, naša štampa i svjetska štampa, ona u bukvalnom smislu vrvi od zabluda vojnih, političkih i vojno-političkih kuhinja. Mi imamo po pitanju salta, recimo, slučaj da je salt, taj, što kažu, pristup razoružavanju svijeta od nuklearnog oružja u Ženevi. Međutim, malo ljudi zna da je u Beču istovremeno održavano sastanci brojni međunarodni po pitanju klasičnog. Pošto sam ja čovjek koji proučavam bioniku, nauku o odnosu živih bića prema prirodi i primjenjujem bioniku u brojnim oblastima svojim, dokazano je da recimo insekti koji su tvrdokrilci mnogo su moćniji od insekata koji su otvoreni. Tako da jednostavno to je najbolji dokaz da je čelik jači od atoma. Mislim, to je skraćeno, naravno mnogo rečeno. Da. Moje pitanje bi još jedno sljedeće u stvari bilo u ovom trenutku, pošto si ti također čovjek koji je jedini bio teleportiran u blizini Leviatana, izdržao njegov pogled i ostao živ. Šta možeš o toj teleportaciji reći više? Pa, pazite, teleportacija moja u blizinu Leviatana staroegipatske verzije, postoji hrišćanska, odnosno kršćanska, je teleportacija koja je zaista splet izuzetnih magijskih osobina na seansi koja je održana u Brezovici. Ja mislim da je to morala biti, nisam siguran, 87. 88. godina, moguće čak i 89. U tom rasponu. U tom rasponu, jeste, to je uglavnom tada bilo, prema mom mišljenju naravno. Sada, teleportacija se desila tako da u bukvalnom smislu Leviatan je
biće koje je krokodilskog izgleda od 36 do 70 metara dugačko na jednom proplanku i ispred mene je bela svjetlost koja je moja, probudila ga udarcem ispod leve plečke. On je progledao na levo oko i ima mutno zelene oči. Ja sam izdržao njegov pogled, to bi mogao da kažem da je to trenutak koji spada među najveće trenutke u mom životu. Spada među 6 najvećih trenutaka ili 10 ako hoćete, ali zaista to je nešto što ljudski um ne može da mislim, zaista da pojmi, jer Leviatan je biće koje u Apokalipsi igra jednu od ključnih uloga. Čak što više on guta sunce u Apokalipsi. Možete zamisliti taj pojam sam, gutajna sunce. Vrlo ovako izdešno. Tebe Boško u prirodi štiti od munje vrela žuta svetlost u obliku žute munje. Šta možeš reći o tome? Činjenica je da sam ja tu žutu svetlost video nekoliko puta. I činjenica je da se ona javlja kod olujnog neba i kod kišovitog vremena. I ona lebdi iznad ležaja gdje sam ja 2 do 3 metra. Pošto ja sam čovjek koji imam lovni instinkt, ja sam naglo strgnuo pokrivače sa sebe i ugledao sam nju koja je ukoso ovako ponovo 2 do 3 metra od sekući vazduh. Krenula napred i onda je nestala u, što kažu, nebu. Ona je evidentirana kao svetlost koja izuzetno efikasno bdi nad mojom ličnošću. Verovatno da je to povezano sa misijom o Nirdali. Ne znam koliko ste zadovoljni, ali je odgovor zaista iskren i da, odgovor je koncipiran i primeren situaciji. Apsolutno. Kako ti, Boško, pratiš situacije današnjih proroka i proročica i kako ih ti rangiraš po moći, svetosti, daru proročkom? Pa, pazite, po proročanstvima drevnim postoji jedno drevno proročanstvo i verovanje. Sa zapada će doći zvijezda Zenev koja će spržiti sve lažne proroke. Htio bih da napomenem po pitanju proroka, i to sam naglašavao u nekoliko slučajeva, ne može prorok, makoliko bio prirodan, da bude jači od proroka koji crpi snagu iz 3 izvora. On crpi snagu iz božanskog dodira neba i sebe, jer on je samo tumač poruka s neba. Ne može da jedan prorok koji je čak i određenog tipa narodnog proroka bude jači od proroka koji uz to ima recimo i ogroman kvantum znanja i mudrosti, pa kroz to i svetosti. I ne može prorok koji u svojoj ličnosti nema ono što je najjače, čudesnu kombinaciju toga. U izvjesnom smislu to u istoriji čovječanstva imali su samo 2 proroka. Imao je Nostradamus i ima Drlić Boško koji je vaš poznat. A što se tiče hijerarhije proroka, prema mom ličnom mišljenju, daleko najjači prorok svih vremena, ne računajući Hristosa, koji je 1/3 Božje moći, je apsolutno Drlić Boško. Ja imam podatke koji su evidentni da je on čak jači i od moćnog Nostradamusa. Ne znam da li sam vas... Hvala vama.
Pače s njim, molim. Pače je strava, eno ga.